Tatang, rumwarak man pa'y. Ang mga numarabyanak nga gawid. Neg, papanamanay jingjeng. Jungjung ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amoyo madakagurgurak na itanagan. Papanamanay ko na. Kuyugak man ni Rio, tatang. Agpakpakuyog ngamin na mapanagaram. Mabain kanukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain ngamin di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit anyat maganap mo amang kuyukuyog kinkwa na ngay. Naimbag no tang tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko mo, tatang. Kaya't ko tulungan mo ta. Day talat tagar ari man, tararamidin niyaw. Sana siyak tagar aram, tatang. Jagayam ko. Kuy-kuyogak lang mo. Abay, di pa inaklon tayo arman na ya. Mawanday jayon. Nakiasawan iti sa bali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Iso sa bali manin dya arman na ita. Kitsi ka ngay. Agpaaram ka mo ito na. Tapno arman dakan kat asawain dakan. Oho! Siyak at aga-aram, tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram kan din din. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay ayadi dak mawatan, tatang. Amuyo akas ti kinataok. Diyak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kung agbalin nga asawa, tatang. Enya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Jongjong, di tan sa mapanan. Agparaspasak pa yung amin ijetalon ko. Anya? Ay na maudin day ta paraspas. Mapandakay din tani, sayang taldaw. Jongjong, Oh, anya nga iti isagot mo kan ni Lovie, ni Rio. ay, sagutak pa yaya, Jongjong. Kawan na. Pasut day ta ti panagaram. Ikam matitisagot Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay awan mula ni nanang masabaw. Ada ang agungat day dyan no kutsyak ti mula na. Pagsasawan na ka. Sige, dumagas ta lang arodan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolate. Anya nga iti kaya tasawan ti talo at tsokolate ni Riyaw. Amang ano di mo payam mo? Amok a, Jongjong. Sasagay sada at alaw kadananang kentatang na. Unay kamutin. Talo, tapno I love you. Apay, agay labyo akadagosan aya, Jongjong. Kawan na. Kanon to pay ngay. May mayat may bagam adagusan tirik nam. Tapno amom na dagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang aron, mapantan, Jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta umay nakakano arman. Ha? Allah, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pa'y, Lovie. Oo, itikas ta kinataer mo. Awan pa'y nobyam. Single talaga to gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa'y nobya na. Katsika ka no, ti korsonada na. Anya? Sapay ko matadanam na matigayem ko, Lovie. Agayat ka nung amin na talaga kan kakag. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itid mo, Neryaw. Adoy, Lovie. Talo at chocolate. Ay ni, naggastos ka pa ilang. Kahit nagyaman na ka. Nadagaan Ni, agkalimduusan ka mo ito ni Rio. Kwa, nadagaan amin. Rumwarak man bit. Inlaklag pa angin di tarwar. Nadagaan nga talaga. Ni, awan mo dito'y ruwar ni Rio, Jongjong. Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Ayan mo! Ni, isun samot jay adda jay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo tataon. Paypayapayan nak di payapayan ka mat. Umay ka dito'y. Ni, insinyas na ti panagawid yu, Jongjong. Ala, napanang. Ay, unay matanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya.
Pasensya mo di gayem ko. Talaga lang amin naman nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga ngamin. Ang mga no agatake ak ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagik. Kaya ta sa wanday ta talaga nga agayat ka ni Lovie. Agnerbiyosak mo, Jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti ginapintas ni Love. Babae na ka makipinrengken ko na. Sabi no agnerbiyosak. Kasla makasangitak, Jongjong. Nalabas mo't na itan. At dagat kastan. Ala, agsublite di balay da. Ah, saanan? Intun maminsanan, Jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na. Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyaman na, nana. Apay, naggapuan yung manon. Ije balay da Lovie, nana. Mapan kumarman ni Neryong imo na matinervyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am mo. Kabuteng na tibalasang day ta. Wan nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantagbalin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ang makaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimmawidan na. San matakas jay day di tatang na, sana yan? Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawa. Ba nag-apaka is-stressa. No kasano ti kinachikboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na. Agsasaruno daytan. Jaklaan mo Kahat si ka ngay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalakin tumulang, oray sana na. Aglaklakayak lang na baraw. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mare Magda. Mabiit laeng paray. Aywan, at ni Jingjing nga anak ko, di ta balayo, Mare? Ay, remor damot kininiryo paray. Ay, iso, matladyak man makita di balayin Kunak no aglaba, rimuar man gaya man. Iso siya malat aglaban. Jak amo no napanandamanon. Akuyog, dagi dyan nga anak ta. Di na pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wingaraw. Ay, nagtataar, kin nagpipintas siguro tagbalin nga poko ta na isudat agasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo, Jingjing nga anak mo. Kay nakatatairmit ni Niryaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Ungarol makiasawa ko mga rutan. Tapno saanan nga agbulbulakbol. Awan lang ro trabaho nan. Bulakbol pa lang. Imbes nga agtali na idlay di balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang nga tati papananda. Mapanda ka numit agar-aram. Yar-aram nan sa di anak mo. Wala nga maging gaita. Awan pa'y mutlat nangaklon kankwana. At dantulat ta siguro Mare. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, agmerienda kayo pa'y Jongjong, ni Rio. Ni, nagtaktak ka pa lang, Lovie. Oh, Nerio, merienda. Aywan, at da kano itad ni Nerio kan ka, Lovie. Anya day ta? Nerio, itad mo na adya ko na mga itad mo. Adtoy Love. Anya day to Surat samot. Wan, Lovie, tamabain ngamin amang ibagay tirik nana. Iso nga insurat na langan. Anya? Una yan. Basaam tula ang tilinaon dito asurat, Love. Ha? Ala, nalipata mo ito, pastor ko. Diyak na ilinong jenwang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamatan. Kunak no imbilin mo iji ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat jenwang ko. Unay matan. Nabanog ta nga imay dito, kalpasan na, gawit ta dagos.
Ala, umunakan nga agawid, neryo. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga rod, maudi kang Jongjong. Kawana na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga pare. Sige, mapana kon. Ala, mangan ka lang Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko ama sida. Nakababainan, Lovey. Makipangpanganak mo dun. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray ta kanayon kayo mo't nga umay dito'y balay. Di mo matlang amin aklunan ng jigayam ko, Lovey. Kasano nga aklo na, kat di mo't agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon. Nga may mayat matla kumaan, no iti personal ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turid nanton tagaram kan ka. May baganan tirik na na. Awan riknakan ko na, Jongjong. Sikati kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovey. Pudno ti imbagak, Jongjong. Sikati type ko. Nagugwapo ka mo't ngam ni Neryo. Kun natartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jongjong. Taaklunan ka adagos. Tilay bagbagam mo't. Di ka man mangrabak iti kasta, Lovey. Tamangan no aramidak ti bagbagam, sige ka. Kun aramidom kay kayat ko Anya? Mapanamanan ni Rio. At napapanan mi kini Jongjong na lang. Mabaybay amon dagijay mulam. Matangkanan danton. Apay, di mo pa'y laburasan aya, tapno maila ako mo. Ipaburas kon to ni Jeka nakak na lang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawin na nang. Wano saan? Parbangon taon. Pasensya kayon ang Jongjong. Nyaryo, nabarta kakmatan. Italang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka madanagan tamawatan mi, Lovey. Agpapadat na yan na nabartak. Jongjong, agawid tan. Narabiin, di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababain, Lovey. Narabiin, ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito'y. Inton bigatin nga agawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo. Oo mo na nga rodan nga agawid, Jongjong. Sikat mo agbati ka dito eh. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ni Jongjong ti kayat ko ni Rio. Saan ka pagan ano? Ha? Anya ka din dahil sa ngay bagbagam, Lovey. Nasaysaya at no maamon ni Neryo ti pudno arik na. Jongjong. Asika ti pakarik na kitayat. Sika ti kayat ko. Di mo patpat siya ni Lovey, Neryo. Rabang na lang, dahil ta. Sige. Diyak nga rodan agawid. Maturog ta dito yan, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Jaski ka mat, Neryo. Sinalbag ka. Sorry, Jongjong. Diyak yung gagara tayo amin. Diyak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di ka mo't ngamin pimalag. Jaski ka talaga, Neryo. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traitor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kin naulimag ka. Kaslada na unag apang panunutay. When now, at the problema, Awan, tatang. maikawak lang amin iti kastadya mo. Kanayon ka pa'y ngaglaladaw. Apa yan? Awan, tatang. Apay, di kay makawawa taya.
Nini. Apa akas jay ti anak ko. Nagbalin maten ana ungay. Anya nga ti problema na. Wow! Haha. Ma... Nini. Agbakwar maten. Ay. Apay. Anyan mapaspasamak kang kajingjeng. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to mga min. Sumanao kayo. Panawandak man dito eh. Ha? Sige nga raw. Makaamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. Saanin nanang? Ay, nakabasol ak ngamin kang kuana. Apay, anyat basol mo. Basta, dakkel ti basol ko kang kuana nanang. Kat no ipabalod nak, aklunak ikarok ti nagbasulak. Anyat inaramid mo aya. Nanang, dayjay tuman nga harak. Agbabawi ka na ginom iti tayo di agundaway. Nailaw anak nanang. Diyak dinamnama akas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin aya. Bani Magda! Umayak man! Anda kayo! Nay, hindi matatang ni Jingjing dayjay. Asus, dayto yan ti pagbutbut ngak nanang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam aya. Mari! Uwan, umayon paray. Mabitaang. Imayak mare, tadadakil a problema. Ha, apay paray. Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya, apay at danubyo nan aya. Kuna na may aniniryo nga anak mo, ti ama jay sikog na mare. Anya, Iso ano mabaleng, umay kayo kumaijay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. ay naglukon dayjay aniryo. No kasta, adda relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, mare. Tani, di mo't agsaw di anak ko noan niya talaga ti relasyon da kininiryo. Naggayam dala ang ngunan niya. Sige nga rod, taagrubwat kami paray. Welcome to Jenna Almoida Drama. Neriyaw, di mo ibagbagaan na bartek ta idi nabukal da ito si kugwa. Anya nga ro ti ibagak, Jongjong. Ibagam nga da nagkinawatan ta. Ha? No kasta? Kayat nak, Jongjong. Tano siya, nabayagan ako sunada ka. Makitam, di natiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Eh, sorry ka din, Jongjong. Pakawanan nak kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta ti ibagata ka dananang mukin ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababain no ibagata agapo iti arak iso nagsikugak. Kababay napakasaritaan ti kasta. Sige, matungpal ti kayat mo, Jongjong. Itatanalpasan ti kasariyaw, anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon ije balay da ni Rio tatang. Tatang, yawid ko ni Jingjing. Kit ala Sapay la ko mga raod. Tanaragsak to ti panagdinayaw. Di kayo to kumagap apa. No siya, ikarik ajak to apahan ni Jingjing, tatang. Jak to baybay ante anak yo. Agyaman ak nga rod no kasta. Neriyaw This baraw. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kinapudno na, Jingjing. Iso ajak mararam idi ni Luve. Tasika, ti kayat ko. Mabainak lang agaram ken ka idi. Tagayim kakat nga rod. Anya? Ken nadlaw ko nga kursunada ni Luve ken ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akon da dya babae. Anya? Loko ka talaga ni Rio. Promise, Jingjing. Di kay baybayan iti anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, tanakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti sikug ko. Kan nasingpet kamot. Idi damo kontra iti kaunggak. Ngamsanitan. Talaga siguro alalaki ti para kanyak. Sana babae ni Rio.
Agyaman ak jingjing, nakaragrag sakak. Ngamin, naasawak mo't lang ang tinabayagan akras ko. Kat ikarik ngag singsing putak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Sige na, ananang. Kuyugandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawiak matan di inaramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mi jay asawa manakaw. Apay nga kas jaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang idi. Nasulisugak idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga hanak nga ikan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Amangan ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wando, patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapanno kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Ngam di na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagim-king kwa na. Sige na tatang. Tadalaang mat nga agkidawak kanya yo iti pabor. No apay ba't ngamin alaglalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabuartak idi. Dagi-jet umat ko kumarek nga sungsong. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya nga Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasyak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makaya ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabainak. Mabainak maya. Da kayon timapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kabaybay abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngaron Pagpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kan ni Glorio. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Glorio lakay. Si Kamal ti makisarita kan ko na. Ta kuyugan da ka. Ay, Pagbigyan jay anak mo. Taka si Mait. Masa si anak no kasta ngagsangsangay. uy nga rod. Nag-arami tumang ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway nang agbalbalew. Isungala nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Glorio, baraw.
Ada kami manain. Umay kami man, Glorio Barok. Ay, mala. Sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapno nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka. Ngam awanin tinamnama. Arami dakmat ti amin nga kabaalak nga mangpanak na kanyang nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon niya man tinagbasulan ti anak May. Dayjay kit nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak ti kasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay sublit ti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang nga kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka unay. No kasta. Talaga nga awanan namnama. Glorio. Awanin nanang. Pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagun daway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. No makisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Iso ano siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay maysa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runa no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagik Ay sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Tao laeng mo di asawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat ag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pa'y lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no emergency mo dayta. Han nga emergency data. Baka dagi manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, sino aya dayta? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio mate. Ha? Ay, yagyo nga dagos. Hello, Glorio? Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay tananang kantatang mo? No kasta, napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio? Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awidan ako ni Glorio, iji balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nan to amin. Adniya!
Salamat nga talaga ta pinakawan na ko Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Di ka pa yung nagkampante. Kasan pala 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattao. Ti panagsinat at ti tupikuda. Isotap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto akon iti pamigatan ta. Bumangon kay tanta mangantan tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diakon na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga Rod, no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Kujay asawa na ti para balay. Ngay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka Rod. Ay, apay nga yakas jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagi na kiniglorio. Una, nga misuma tinang paawid kan ni Maya di balay da. Napilitan la siguro day dayag. Nagrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Iso ang tumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo ta kaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayat ideng. Ay, napakawan na siguro na pinagawid na mo tun iti balay da. Amom lang Dayjay mo kami na Maya. Nonya nakanda. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo sidiran ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na ati inaramid na. Nasulisog lang dayjay. Tanay barkada ngamin kadagiti lalaki raw barkada na iday. Natangkin tubat ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ideng. Kanya nga ita. Nalala, di mo sang kalagip tinapalabas. Tanalpasan dayjay. Ag-move on tayon lakay. Nagkapgapwam Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung natin nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Diyak mabalin tagig gamiti danom. Tanabanugak. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kasta nga ka na yung tararamida mon. Inal daw nga awang kay balay. Umununak pa nga makasangpot nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan karbang amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. Adaya nang nagmukha niya ka reklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kati adda trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita.
Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Gloryaw. Nagkapuak iji balayaw, nakalukat. Simrok, dagi jay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw, napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw, sana nakaluban, iso akinalubak kitayan. Urayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw, adi ka man lang nagidalima, nagmat. Trabaho ni mga yadayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumet, ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet, nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat ano na talaga kasta. Tamadama pa'y lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya, kunak man no napakawan maun. Pakawanag to naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay, unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo lagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naas siya naya kanya. Saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot day jay ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinuto mamasid maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermonan na. Di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga raw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak iti ginuliban nak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermunan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit kita kayo pa ilaang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Oh, imposible Mo, adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung dadya ngay naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya. Bayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermunan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga akas tatiraramidon na. Awan lang nga ro dun trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa maun. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatla ang tisigod nga linangan me kani Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang ang sakripisyaw, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatla ang di asawak, nanang. Maya, adda kadwa kasi mangbait. Ni Olivia, gayom ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Sino nga, Olivia? Gayom ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalusam ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya? Apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik? Agyan dito yun ni Olivia. Tagtrabaho jay ili. Pagkabangag ko ma. Nga maurasanan. Kaasimoy. Anya? Ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dahil nga babae. Babae samat! No ibagak awan.
agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan ito'y balay ti babaem. Kat siyak ti mangbiyag kanyayo. Natural. Laglagi pam. Apasot pa'y laang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. Nuhanak nga mapakawan, halang. Isuntom at langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na dakaw. Di ka nagsagay. Aklunam laagan ti kasat mo iti asawam. Takunam may. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawang. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye, yun na. Total, napanaknakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara ah. Makambo ka nga raw danakaw. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak team mo na nga nagbasol kanya na. दोस्तों नमस्ते हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जा रहे हैं ना स्वस्थ मस्त अच्छे रहना। और दोस्तों देखिए सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद भी हम जल्दी से नहा धो के तैयार हो गए हैं। इसे वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों हमारे घर पे अभी दिखाते हैं क्या गिर रहा है क्या नहीं। तो हम जल्दी से चल रहे हैं और जल्दी से दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आया है गिट्टी और गिट्टी गिरने जा रहा है। अभी उधर राज और हमारे बड़े वाले भैया दोनों लोग कपड़ा बिछा रहे हैं कि गिट्टी खराब ना हो जाए। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं गिट्टी आ चुकी है। देखिए दोस्तों आधी टाली गिट्टी गिरा हुआ है तो इधर गिर रहा है। तो दोस्तों इधर गिट्टी आया है, गिट्टी गिर रहा है और सरिया भी नहीं है ना? नहीं अभी आएगा। इधर राज और हम हैं गाड़ी उड़ी बना लिया है, कैसे लग रहे हैं कैसे बताइए क्या बात सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोग। दोस्तों अभी चल रहे हैं अंदर दिखाते हैं। अब यहाँ पर तो गिट्टी गिरी रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गिर रहा है गिट्टी, इधर देख सकते हैं। अब चलिए दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। चिड़िया वहाँ पर जा रही हैं, इधर देख सकते हैं। और घर हमारा इसके पीछे है। तो वहाँ पर गिट्टी गिर रहा था तो गिट्टी उट्टी गिर गया है। गिट्टी उट्टी गिरने के बाद अभी इधर मतलब आज से जोड़ैया शुरू हो गया है। मतलब कल गड्ढा उड्ढा खाना गया था तो गड्ढा उड्ढा खान के रेडी हो गया। इधर देखिए अब मिस्त्री आ चुके हैं हमारे घर पे और मिस्त्री आने के बाद मतलब जोड़ैया स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग को दिखाते हैं पीछे वाले कैमरे से। इधर देखिए अभी आज छोटा सा नए खाना गया है। इधर राज हैं, उधर बड़े वाले भैया मिस्त्री हैं। दोस्तों राज बैठ चुके हैं। राज बोला कुछ तो घर बंद। दोस्तों वहाँ पर मिस्त्री अभी जोड़ैया करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी उधर मतलब पहले पावर रखा जाएगा, पावर रखने के बाद तब बीम ढलाया जाएगा। बीम ढलाने के बाद तब इसके बाद घर बनेगा। क्योंकि अभी बोल रहे थे सब लोग पावर धरा देंगे, नहीं वाला मत करना, ये पावर धरा के तब बीम ढलाइए तो सही रहता है, जबर रहता है। और उसमें पहले ईंटा फोड़ के डालेंगे, तब इसके बाद उसको खोनेंगे, तब माटी उटी डाल के बढ़िया से करते हैं। बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ है घर बनना। हमारे घर पे मसाला वसाला सब कुछ बना हुआ है। देखिए भैया हैं। Papa namid kar. Ijay sudah datang. Kas iti singaw. Ina manan sarong karan ni Silya. Kahit kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Nabayagan ngay istoryam day ta anubyam. Ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Unto Adan tulad ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay na yan. Mapanan titawa ni Gar.
Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulak ta ka day. Di kaya ganat. Talinlinayan may pailati ayan ayat may. Tapnusan amak kusal. Nasaya at mataim may ka, Edgar. Agda problema. Ha? Hingan day tangay sila. Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada ngam awan pagbayad ko. Sana problema day ta. Dakwartat. Naglako ak itimulak abins. Natsamba tinangina aprisyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatang? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dito inay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar ka niya? Wen, ngam pagsaritaan tantupay an embag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor ta. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngam awan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho Genobia ni Insan Edgar. Sales lady ka no, iti may sa amor ijay syudad. Ay, adan sama makatawanan ng agnobyo, Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raod. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man amaw iti dayjay akasinsin mo. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka naw tinubya na. May mayat kumamala ang ano mamamuyaw. Nabayagan nga bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar. Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan titawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngam awan pa'y mo. Diyak amo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga sawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti pa nagswerte managlakaw? Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta insam. Kas kumaitan niya. Kabaro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business Dante kan uncle. Tadapwisto da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa? Basta insam. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y urnong kao. Day, nakalako ka manan iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga tani, Gar. Kung tatang, tapag saritamin kanisilya ti kasarmay. Ay, nagsayatan nga nakaw. Ay, sige, ikasar mo nga rodan tinubyam. Ang among pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Balala. Di yun ibaybayag. Tanday, mapaanan titawag na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Agam, apay ngagmay saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manain. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naudak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nan tayo babae. Saan na bali Tasan kami mo ta nagkasar. ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo nga agtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw.
Masanutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong to ano gumagutak nanang. Planok nga ro ti agsubling ag trabaho di syudad manong Edgar. Angem kasla masanutak mo tin nga trabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbaatan nyo iti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso bay-bay amon da jay. Ay, anyam. Sika ngay manaw. Damag kaw, kaada ka nung nubyam ija syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam ki din. Aw, ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo, Silya. Kumplito man nanti abastaw. Agyaman ak, Edgar. Ay no, mababainakan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta, panagri na kaasawa kan. Oray siya, Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaro, Edgar. Kahit kasanungay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada sa bali lang tititig ka. Ada nakalasin na para iti kasarta. Kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran, ta dumanong kamay. Ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa kin ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-adal. Doa semestri laangan, Edgar. Makalpaston ti kabsat ko. Ay. Edgar, maawatan na ko ma. Sapay ko mata mauray na. Tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapod niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo't. 38 mo lang, kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganap. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitak dekta. Yak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko ma, tadi nakto pasakitan. Sige, aw-amata latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam-am mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga urayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Taadda pa'y tultulungak akabsat ko. Wan, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Tanakala ko manon iti mula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod adan nobya na di syudad. Kanayonan nga wan diti balay. Agbalin sa meten asi ti boy ti kabsat kao. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi anang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubyan ni Manong aya? Sales lady mo't laeng iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar iti balay may. Mabainak mo't ngamin kan ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang agkas-kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ijay balay yung. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kaya tipay kasar kanyak.
respeto kami na desisyon mo, Silya. Agyaman nak Edgar. Nagaro din ah. Agrubak ka. Tagawid tayo di balay, may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Asino ti lutlutuan niyo? Sumangpet dama nung mau kan tinubya na numadamdama. Ah. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasayat ah. Tapno amu yung tinubya ni Manong. Wen nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isog na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata. Nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basang. Iso na imbagmet ata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Si Mangput kay mag... ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kau. Silya, ni Danay, kabsak kau. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No kasta. Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Kay Dani mo talaga. Awang matin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balko na. Tayo naman agsodal iti nyag. Uminom ka man iti tubog ti nyag. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukpan naklaan. Ay, pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ng tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka maipatag na ka ti hustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idinamuam ama si Kugak. Pinanawan na. Kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno a kinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ayayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Ha? Pinaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata ti ayayatag. Please, amumot asi ka ti kaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasim. Pakawanin nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Ladingita. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayatin ka, Silya. Maasi ka kumamakanyak, Amo mo, no kasano ti panagayak ko keng ka? Nari na muday ta. Ang mapay nga ka lang na witay. Pakawanan na kumain ka. Ni Dani ti ayayata. Manong, pakawanan na. Mawan plano ka mang pasakit keng ka. Jak ni namnama ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arik na kenkwana. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay niya nagkurangan. Apay akas to ti mabalpasamat. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag na atensyon ko kenkwana. Pinangnamnaman na lagaya amit yawan. Awan puso na. Kasto yung lagayam, di subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa ko gana. Pati dagiti naglakwag iti natangamulak. Inintag ko kang kuhana.
Amin na kidawon na itagaw. Ay tagangaro na ita silya. Yaman naman na pasaginan na may lagayam. Ay. Pasensya kan manong ha. Ay, awatam ko matigasat man. Ha? May saka may? Nagsina kayo lang arudan, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka gamyak. Yang ay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyak ko ni Silya. Lading ita, manong. Ang ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Pumano kayo arudan? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun ha? Nay, nanang. Dakay mahit. Sumbrek kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mo't makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho ko, nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. No kasta, awan pa'y la trabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha? Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. Anya? Agtal na ka man, Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mo't gayam abasay. Ngam apay adinak tulungan nga agtrabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami mo't lang nga agapan. Ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayugayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamot anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya, mate. Pinilit na. Ala, husto daytan. No kadayon kayo mo't lang nga agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. Ano kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. Huwag man, makauma ti ugali na. Sublatan manan ano kaya mo? Anya? Una kiti pa nagkikitam kada taon, danay. Apay agbibisina kiti babae. Ha? Agbakala barown. Yung ti sublatek ti subsobram. Di uray awam may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili iti agbaling nga asawak. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata da babae.